Oş'tan gelgen Sujat dostları. Jorovada gelingizler. Hürmetli arkadaşlar. Dostum Almaz. Stay. Bueno. Dostum Almaz. Berzat. Sizlerden birinciden alıp ortak milyon kötü koyuvermeyin. Hayır. Ardayım. Senin selamın yaştadan oldular. İki jakta tek büyüğümüz yaştadan oldular. Şu ne deriz? Allah kavramsızlarga uzun ömür versin, sizden sağlık versin. Gelerge dostum şu Beşiktaş'a gidelim. Şu bugün oydakçılık bilen konuşlaşıp olsun. Kişiler bilen dostlaşıp, can tutmuşka adam taşlap turgan çağın olsun. Ağız ol dostum. İyi gelin. Bağlı sıcak dostlarımın atman dostum. Tağınız жақсы болуы тілектеге қосылады. Достары, жоралары, сужаттары. Білектер тапсырамыз. Алғаш болып, өйгілі өбет ылдыйда жүрек қайғысын, қапасын қоша тартышқан мен ұлыңыздың бір туғандарына микрофон ұсынайын ұлы. Алмаз, sen kayın jurt tarafqa barganda eşigelik pişirip, bursoq pişirip, saq pişirip бүтүп алган ушул кызыбыздын бир туугандары болот. Андыктан сөзгө кулак салыңыз. Кызыбыздын бир туугандары, келиңиздер. Урматтуу бүгүнкү кечени коноктору, меймандар, жана кудакыйлар. Эртеңки жаңы жылыңар менен, анан мен сиңдим Перизат, күйөө балам Алмаз, бүгүнкү үйлөнүүбүзгө тоюңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Узун өмүр, чындын соолук, келечегиңер кең болсун. Дүйнөдөгү эң жакшылыктарды каалап кетемин жана көп балалуу болгула, тынч болгула, бактылуу болгула. Assalamu alaikum, urmatlı konuklar, hoş gelişler. Жаңа şöyle bizden kımatlı altınmay bolgan Almaz Cezem, жаңа şöyle bir işledey bolgan Perzat Ecem, sizlerden üylönü ülpe toyuңuzlar ve çin жүрөктөн куттуктайм. Hoş bolуңар, бек болсун. Чоң рахмат. Eң негизгиси алыскы Россиядагы эң чоң акылдан салам айтам. Коюң менен куттуктап коюң. Андан кийинки өзүм куттуктум. Ардене болобу деп кадам таштап, турмуштун катаалдыгын бирге баштап, ардене ар-намысын бирге сактап, кармашка колуңар үзүлбөсүн. Ардыңарды багмал басып, алдыңарды балагасып, bir ayın özünürden koygun, ayın olup büyümlü oldular. Urmatlı uşul konaklar, sizlerle gerekten жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жана күйөө балам Алмаз, Перизат сиңдим. Силер бактылуу болдулар. Ушу Kaynanam менен кайненемде эле семья курсаңар мен өтө сүйүнүчтөм, эң дагы кубанат. Ансыңар да ыймандуу болсо алганың, ыймандуу өсөт балдарың дегендей. Перизат сиңдим аябай ыймандуу кыз. Сен Пери, эки жакты тең көргөн келин бол. Ата-энеңди сыйла, энеңди сыйла, анан калганы бардыгы жакшы болот. Келечегиңер тең болсун. Алдыңарды бала басып, артыңарда малдар көйөсүн. Келечегиңер тең болсун. Элдин ушул жерге келген бардык коноктордун батасы тийсин. Бактылуу болгула. Kutmandı, kuşuluk keçirizler bilen urmatlı alız jakına kelgen meymanlar jana oşunda öyle Almaz Cezem bilen Perizat Ecem'in üylönü ülbet toyuna kelip oturarız. Uşu Almaz Cezem bilen Perizat Ecem baktılı bolsun. Romansızlarını, maktul konaklar. Uşul Almaz Cezem'in
Перизат экенин турмушка колдоду эч качан өзгөрбөйсүң. Дайым бактылуу болсун өмүр бою. Жақсы қабыл етуге қошылайлы, ұлысың беке оны. Қайсы тамақты жақсы көресің? Шорпа. Шорпа, келін бала ертемен ете тұрын шорпа жасайыз. Бұна кейін қолыз ұзарды. Аш десеңіз шәкәрәуі менен келеді, чай десеңіз ақчай көк чай менен келеді. Манты десеңіз чүш вересің менен келеді. Bir туғандардың белегін қабыл аласыз. Тез жүріп сапсырасыз.